دزگاه براتی یا مافه مروان یک ji dezgehên civaka sivîl li Kobanê karê xwe berdewam dike. Di warê civakî mafê mirovan da çi ji vekirina korsên fêrkirinê bo jinan û çi ji pêşkêşkirina alîkariya psîkolojî bo zarokan. Her wiha biratî têkez dike li ser plankirina têkberên li herêmê çê dibin. فرامي كوباني ام ايكو تدا كار كريت ام كيمر ادم كار كر ورشة خياطة ودعم نفسي زاري ام حتى كار دكن ويدنجي قسم توثيق ام حالات انتهاكات برشيد من ام جي توثيق دكن كار بردوامش بتري دي صرادا او كار مال حر بيج مركزان نفس كار عم دكن روشاک کوبانی تیرا درباس بویی و به تایبەت شەڕێ قەومی باندۆرا خوا سیکۆلۆجی لەسەر زارۆکان دیار دەبوو لەورا و دەستگەها براتی و di beşê civakî de alîkariya sîkolojî bo zarokan pêşkêş dike. زاري ما بعد حالة الحرب ضاء اكتئاب ورا تشيبنا هنا كان تبول لا إرادي تشيبنا هنا كان النكوث العدواني العصبي أم وانا في دارتينن بورا شوريدكن وخدي وانجتينن بورا شوريدكن جلسة ما مقول تري إني سسي زاري أنا يكجي خدينا غرفة مددنا يك توعية يعني أم وانا إرشاد ضدنا وانا ورينا يكجي رفاهية يعني ألعاب ما ألعاب موانينا أم وانا هود كنا ألعابه لآلیه دین براتی آلیکاریه بو جنان پێشکەش dike û korsên fêrkirina dirûn û terziyê ji wan re vedike taku ew alîkariya malbata xwe bikin di warê aborî de. أنا جاي لهم مشان أتعلم الخياطة. Ez hatime vê derê ji bo ku ez fêrî karê dirûnê bibim. Ez ji vê karî hez dikim. Her wiha ez dixwazim alîkariya malbata xwe di hêlê aborî de bikim. Dezgeha biratî di sala 2013 li parêzgeha Hesekê hat damezrandin û navendên xwe li hemû bajarên Rojava hene û bi karê xwe radibin. Alîkariya aborî ji wan re tê pêşkêşkirin ji welat û saziyên cîhanî. Baramizko NRT Kobanê.